Ndagusuhuje nkwifuriza ibihe byiza ukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko mumeze neza kandi weekend murimo murayisoza neza aho muherereye hose, haba mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Mwese ndabasuhuje, nizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Njye nitwa Rafiki Kabenga, rero n'ubundi ngira ngo dukomezanye n'umurongo w'urugamba turimo tugenda tubagezaho amakuru uko ameze, amakuru tugenda tuyabaha uko tuyungutse n'uko tuyabonye. Hanyuma rero mu rugamba rukomeje guhanganya umutwe wa AFC M23 n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'Abarundi, kuri ubu amaso turi kuyerekeza mu kibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi. Amakuru rero mashya dukesha imboni zacu ariyo nuko mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo agaragaza ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 rikomeje kwagura uduce rigenzura nyuma yo gufata Bwegera, ryafashe na Rubirizi n'utundi duce dutandukanye. Nk'uko amakuru yizerera bitangaza amasaha make ashize yo kuri iki cyumweru tariki 7 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025, AFC M23 yamaze gufata agace ka Rubirizi kari mu ntera ntoya uvuye mu mujyi wa Uvira, nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'uyu mutwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo. Ibi rero biza bikurikira intsinzi zabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, ubwo AFC M23 yafataga Ruvungi na Bwegera ndetse na Rubarika n'utundi duce dutandukanye duhana imbibi. Kuri ubu rero amakuru atugeraho aravuga ko uyu mutwe ukomeje kwerekeza mu turere dutandukanye, Mutarure hafi ya Sange ahagana ku birometero 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, mu rugendo rugaragara ko rugamije gukomeza kwagura imipaka y'aho ugenzura. Hanyuma rero mu bice AFC M23 imaze kwigarurira birimo Kamanyura na Katogota, abaturage b'Abanyamulenge bahatuye kuri batangaza ko batangiye kubona amahoro menshi. Umwe muri bo akaba yagize ati rwose ubu dufite amahoro menshi, AFC M23 yaduhaye amahoro, ubu tuvuye gusenga kandi twasenze neza. Ati n'abari bahunze batangiye guhunguka. Ni ukuvuga ko ibice AFC M23 yafashe kuri ubu ngubu umutekano n'amahoro watangiye kuboneka, rwose ibintu biri kugenda neza kandi ko umutekano ucunzwe neza. Kugeza ubu nta rwego rwa leta ya Congo ruratangaza ku mugaragaro iby'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwihuta mu burasirazuba bw'iki gihugu, ariko ikigaragara cyo ni uko AFC M23 ikomeje kwihuta cyane yagura imbibi. Gusa ikindi amakuru dufite ni uko kuri ubu uyu mujyi wa Sange, ahitwa Sange naho mu kibaya cya Rusizi mu birometero birenga 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, uremeza ko mu masaha y'umugoroba wo kuri iki cyumweru naho hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu menshi. Ibi byahise bituma ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga, abandi barahunga, mu gihe impamvu nyamukuru y'irasagura rikomeje kuba urujijo. Ariko byamaze kumenyekana ko aribo basubiranyemo, FARDC na Wazalendo basubiranyemo baricana karahava, barasana. Abatuye muri aka gace rero bavuze ko amasasu yatangiye kumvikana amasaha y'umugoroba ndetse akaza no gukomeza mu buryo budasanzwe. Bamwe bakavuga ko ari imirwano hagati y'ingabo za FARDC zasubiranyemo, mu gihe abandi bavugaga ko AFC M23 yaba yamaze kwicira muri aka gace nyuma y'intsinzi zikurikirana. Ariko igihe ari cyo amakuru tumaze kumenya ni uko aribo bagezeyo basubiranamo, gusa icyo bapfuye ntabwo kiramenyekana, ariko biravugwa ko basubiranyemo bakicana. Ibi bibaye mu gihe AFC M23 ikomeje kwigarura ibirindiro by'ahantu hatandukanye ihafata, dore ko
ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru yigaruriye umujyi wa Rubirizi nk'uko namaze kubivuga. Ibi byaba nyuma y'uko ku wa gatandatu nabwo yafashe Bwegera, Mutarure ndetse na Ruvungi, ibice byari bikomeye mu rwego rw'ubugenzuzi bw'igisirikare cya Congo FARDC. Nubwo igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje ko kikiri mu mujyi wa Rubirizi, cyemeza ko cyikuye muri Ruvungi kugira ngo kirengere ubuzima bw'abaturage, ariko abasesenguzi n'abaturage bo mu gace bo muri aka gace bo bahamya ko ibi ari uguhisha gutsindwa kwabo mu mirwano ikomeye bahanganyemo na AFC M23, kuko ntabwo wapfa kurekura ahantu uri gusa ngo urimo uratanga ahenge kandi wakagombye kurwanira ubusugire bw'abaturage urwanira. Kwanga gutsindwa cyangwa se kwemera ko batsinzwe, ahubwo bakavuga ko bahikuye ku buryo ubwo bashatse kwikura mu buryo bwo gutanga amahoro n'umutekano mu baturage. Amakuru yizewe kandi yemeza ko urusaku rw'amasasu bumvikanye muri Sange bitewe n'ubwumvikane buke bwibasiye ingabo za FARDC nyuma yo gutakaza ibice byinshi muri iyi minsi, bikaba byaviriyemo bamwe abasirikare kurwana hagati yabo. Abaturage baravuga ko bafite impungenge zikomeye ku mutekano wabo, cyane cyane ko imirwano ikomeje kwegera ibice bicumbikiyemo abaturage benshi, ndetse bikaba byanashimangira ko mu bihe biri imbere bishobora kuba bibi kurushaho niba inzira z'amahoro zidakurikizwa. Ntitwabura kubabwira kandi ko kuri iki cyumweru mu mujyi wa Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru naho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyateye ibisasu ku birindiro bibiri bya AFC M23, ngo ni ibirindiro biri ku gasozi k'ingenzi ka Kahongore gateganye na komine ya Masisi ku cyicaro. Ni ibirindiro biri hafi y'ibiro by'ubuyobozi bwa teritwari. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace rero abivuga, agera ku kinyamakuru Actualité CD cyandikirwa muri Congo kibitangaza, ngo drone ya FARDC yabanje kugurukira hejuru y'ikirere cy'iyi komini yo mu cyaro mbere yo gutera ibisasu kuri ibyo birindiro byombi. Hanyuma rero ibisasu byaturikiye byateye abaturage baho ubwoba bwinshi nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Ibyo bitero by'indege rero ngo byakurikiye byakozwe ejo ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 i Nyabyondo. Hanyuma amakuru aturuka muri FARDC akavuga ko igisirikare cyongereye ibitero by'indege mu rwego rwo gusubiza ubushotoranyi bw'inyeshyamba za AFC M23. Nyuma yo kurasa ibyo birindiro bya Kahongore rero, umusozi ureba mu mujyi wa Masisi ndetse n'ibirindiro biri hafi y'ibiro by'ubuyobozi bwa teritwari ya Masisi, FARDC yanateye ibisasu ku birindiro by'inyeshyamba biri Bukombo hagati ya Masisi centre ndetse na Nyabyondo. Hanyuma sinasoza aya makuru ntababwiye kandi ko umuyobozi wa bato ya 18 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice, kuri ubu arembeye mu bitaro bikuru bya Bujumbura nyuma yo gukomerekera mu mirwano yasakiranije ingabo yari ayoboye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo. Lieutenant Colonel Manirakiza rero akaba yarakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Ruvungi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu tariki 6 Ukuboza uyu mwaka. Ni imirwano rero yarangiye M23 yigaruriye aka gace gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kukirukanamo bataye 3 z'ingabo z'u Burundi, harimo iya 9, ya 12 na 18. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bose bakaba barakwiye imishwaro. Amakuru avuga ko uyu Lieutenant Colonel Manirakiza nyuma yo gukomerekera bikomeye mu mirwano yahise ajyanwa i Bujumbura igitaraganya, kuri ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro byitwa Tanganyika Care Hospital aho arwariye mu ndembe. Amakuru avuga kandi ko uyu musirikare yakomeretse bikomeye mu mpyiko, mu nda ndetse n'amaguru nyuma yo guterwa bombe. Amakuru kandi akavuga ko mu mirwano yabereye Ruvungi ingabo z'u Burundi zashoboye kubona umusada wa batayo 2 ziturutse mu mujyi wa Karemi na Kindu ndetse n'izindi ngabo ziturutse Bujumbura no muri Uvira, ariko biranga bibi by'ubusa ku buryo byarangiye nyine utwo duce twigaruriwe. Hanyuma rero icyo umuntu yavuga ni uko kugeza ubu ngubu urugamba rukomeje kwambikana, kandi intego n'intumbero ari uko
intare za Sarambwe zikandagira mu mujyi wa Uvira kugira ngo zibashe kubohora abaturage ba Uvira, kuko ari nabyo bikomeje gutera abantu ubwoba, kandi noneho bitinde bitebuke ko barimo barawukozaho intoki, ni ukuvuga ngo umusibo ni uyu munsi, ejo bakaba babatashyeho. Nizere ko uko urugamba rumeze n'ukuntu ruhagaze, vuba aha ngaha rwose ingabo intare za Sarambwe ziraba zakandagiye mu mujyi wa Uvira, maze batangire birutse bavuge bati ahwi. Ni ukuvuga ko rero ikindi aho bamaze gufata ubu ngubu batangiye kugaruka umutekano, ndetse n'abaturage bakaba batangiye gusubira mu byabo kugira ngo bakore imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Reka mbashimire rero, dusubikiye amakuru yacu uyu mugoroba wo ku cyumweru, tuzasubira ejo kuwa mbere mu gitondo. Nyine nitwa Rafiki Kabenga, mukomeze mugire ibihe byiza naho utaha.